Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga alan ataga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagrigat ti agayat iti nagtaod itibak ng apamilya. Kat daytaman ti inak isalaysay dito programa yo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga alan dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka diti bagam kanya. Tay nawis na kiti dito a restaurant, Conrad. Tapno manganta kas makita met. Nagiimas dagiti in-order ko akananta. Tamok met. Saan mo ama itured nga orderen dagiti kakasta a klase ti makan? Subarunon to pay dagiti inuman tayo, boss. Uray dagiti inuman tayo. Agkakangina lang, Alan. Ibaga mo no niya ti kayat mong ibaga. Relax ka lang, Alan. Apay, di mo kaya't aramanan dagita amakan? Anya ka diya talaga ti bagam kanya. Di kagdanag. Bayadak no mano titangdan mo itangal daw. Iti pagpapaayam nga opisina. Anya? Iso sige, mangan tayo. Bong, yasidag mo kini Alan day takaimasan amasida. Wen, boss. Awan kaya malan, nalipatak tinangyam amuken ka dito'y kadwat. Iso ni Bong, ti driver ko. Wen, siyak ti driver na. Kat nginginaan tay lugan na. Kasanomat ngamin, baknang da. Oh, Alan, apay adi ka matanagunay. Mangantayon. Sige. Naawa na talaga tinaskan niya bagayo. Inakon. Ops! Agtugaw ka lang, Alan. Si Kamet. Kaya't ka lang nga maam-am mo iti husto. Alan, agtukaw ka. Tung paalam ni boss. Amom, Alan. Jack kaya't tibastos ataw. Nang runa pa'y nukasken ka lang apobre. Baknang kang agpaiso, Conrad. Ngam amo ka saan ka anaragsak. Iso nga inawis na kitoy. Saan ka di? Nasayat, met. Tamakaawat kagayam. Kaya't asawan day ta. Asaan aga po tabak nang ka. Kat maalam ti amin na kayat mo. Sige. Agpakadakon. Tapanag ko na. Kat nasong batak matunti kayat mong ipagkaawat kanyak, Conrad. Amo, ni Conrad ti sinabat mo itay ako nam anangawis kan ka. Saan ka di? Wen, isong agpaiso. Kunakon ka. Ngamin, kasla mariribukan ka asimang pati iti opisina. Imparupa na kanyak. Amay saak lang anak ko rapay. Kas jay day dya at tao. Ngam siya, pudno nga da mabalin ti pamilyami. Ngam sa anak akas kan kwa na alas to. Iso ti kayat ti ama ni Jessa aparagan ko na. Sana kas kanyak anak ko rapay lang. Kasta talaga, Alan. Kat aganad ka. Ang mga noan niya ti dakas nga aramidan kan ni Conrad. Di mo amo ti pampanunutan na. Maaramid na ti kayat na tabak ng ngarod. Beth. Ibagbagak lang ti mabalin ang mapasamak, Alan. Ngamin, lastog ka na turaday dya a Conrad. Agyaman na kiti palagip, Beth. Bayam, tagan nadak. Likli ka mon. Itikas na. Saan ka ang maisagmak? Dito'y hotel tinangawisam kanya, Jessa? Tapno awan makasinga iti panagsarita ta.
Takayat ko asyak laeng ti makit-kitang. Jessa, Amok, mariribukan ka. Gaputan na sa ukanyak ni Conrad ang nagsarita kayo kano. awan importante ang nagsaritaan mi. Amok ka na sa hair ka iti panagsasauna. Ngampang nga asim kumaalan. Saan kumaan ni Conrad tilapad iti ayan-ayat ta? Saan nga iso ti kang runa na lapad, Jessa? No di ket ti pamilyam. Nila papa. Isulaang. Ngam ni mama. Maawatan nag. Saan nga agpilpili iti para kanyak? Basta tinaskan, ay ayatan kan ipatpatagnak ti lalaki ang makatuluyak. Jessa, Ni papa tilapad. Ngam saan ko nga itulog? ay ayatan ka, Jessa. Ngam awan pagkarit ko asan ni Kwame. Kat no sa lungasingam ti amam. Amangan mo dosaan na ka. Addaan akon iti kabukbukudan a panunod. Isu nga awan ti makalapad iti kayat ko. No maipapanmat iti sanikwa. Kukwa dalaang. Saan ko apagtatakkunan? No si kamot ti mapukaw iti biyag ko. Oh, adto ti pagmatrikulam, Gina, ading ko. Ipanamnamam kanyak nga graduar ka iti kursom, ha? Wen manong. Jakmet nga minin makapagkarpintiraw, taday to'y arthritis ka o. Makatulong ako makadakayaw. Sana bale, tadakayo mo ti tagaluto dito'y balay, tatang. Nyamit tayo mala, bayan yaw. Tailako tayo, dagiti talo ababo ikaw. Tay supay akwarta tayaw. Numailakom, tatang, idulin mo ti paglakwam. Iti kasta, adda si dadaan nga ramatam, iti kanito akasapulam. Anak. Kan may sa, omdas mo ti matmat gada ka para kada tayo. Kan iti allowance ni Gina. Rumbeng met nga agurnong ka para ken ka, Alan. Kasano no agpamilyakan to. Nang runa ket baknang pa iti kaayan-ayat mo. Tatang, Manong, kunak no in-break mo. Tako namat iti nga i-break mo. ay, Apay, Gina. Nalakaayat ti mangi-break iti kaayan-ayat. Nang runa no ay ayat munay. Diyak ka mo tatang. Tawan pa'y mat boyfriend ko. Kan may sa? Kayat ko pa'y ti makaturpos. Sakbay nga agpaaramak. Nasaya at no kasta. ala, Gina, ading ko, ikagumaam ti makalpas. Ta para matlakin ka dayta. Agbalin kan tumat akas kanyak, ama adan iti natalgad na panggadan. Wan manong, ikari. Imayak, taumay kayo dagasin adwakan ni Alan. Beth, ag-lunch tayo. Shakti tayo. Sige. Hoy, Alan! Nakauluni magkamutlat ta ditan. Ay na, amangan no di na kaya ti ag-lunch. Ngamin, nabsog itay break time. At da ngamin balon ko a merienda akin nan mi. Pansit kan kanan. Linuto ni mama. Ha? No kasta, di yu kayat nga ag-lunch tayo? Panagkunakat saanan, Jessa. No kasta, da kami langan ka ni Alan ti ag-lunch. Alan, urayan kan. Saanan, Jessa? Ala, mabalin mo lahat ti mapanen. Tapno di ka mataktak. Ha? Napsugak pa'y. Uray siyak, Jessa. Iso sorry ha. Saan kami asumurot kan ka? Ni, adda ko siya nagsardeng iti nagtakdrak. Umunag ka dito'y kotse, Alan. Timot gayam ama ni Jessa. Umunag ka, kunak. Wen, sir. Anya ka diti pagayo kanya.
Tata, Kayat ka lang nga makasarita. Isu nga inyag ka dito'y ayuyang ko. tata, Diretsyan kan. Kadyak kayaten ama ulit daytoy apan nakisaritakan ka. Di ka kayat para iti anak ko. Ni Conrad ti may karya may kamang kada kami. Saan kat asika? Isungag bain ka kumamag. tata. Di ka kayat para iti anak ko. Isungaday wamon ni Jessa. Tanu saan? Amanghan no makaaramidak iti pagbabawyam to iti udina. Ala, anak ko. Anya ngay nga rod. Aday wamon tinubyam. Tama nga no maisagmak ka. Uwan nga rod, tatang. Nadadaga sa mapasamak kanyak. Kasano kayon kini Gina? Di mi kayat nga dadang ko sa mapasamakan ka, Manong. Saan kayong agdanag? Awan daga sa mapasamak kanyak. Nasakit man nga daywag ni Jessa. Masapon nga ramidag. Manong, kaasi ka mat. Anya ngay nga rod, Alan. Bak nang da. Nakurapay tayo laeng. Sikati ka babae, no agpilit ka, maikamang ka dakwada. Ni Jessa manin tumawawag. Saan ko nasumpatan? Lading hitik, Jessa. Saan asyakti parakan ka? Manong, itay-pay amang mangag ko ti cellphone mo Awag samad da ita. Ngam apay adi mo sungbatan. Saanan anaskan? Siya ko timang sugbat. Mutoy. Hello? Hello? Mabalin ka di akasarita ni Alan? Ha? Nakaturugan. Isa siyak tinang sungbat. Si katay kabsat na? Siyak nga rod, Manang. Gina, please. Kayat ko akasarita ni Alan. Nakaturugan, Manang. Sorry. Bye. Adtoy. Saan mo't siguro nga umawag kan ka? Taimbagak mo't na nakaturog ka, Manong. Sige, ading ko. Ingka maturugan. Tasumrikak mo't tinitisilid ko. Nagsarita kami kini Jessa iti rabii. Gaputa imay ijay balay. 9:00 iti rabii. Anya tinagsaritaan nyo? Agsangsangit. Ngamin, marik na kano alikliklikam. Kasta ti may parabang? No kasta nga rod. Nasaysaya at no kasaritam iti personal. Saanin anaskan pa'y? Ay, saan kasta Naskan akasaritam ti best friend ko. Kat ibagam ti planom. Saan akasta aliklikam latan? Kasanong matantirik na. Beth. Agsarita kayo anasayaan. Agyamanak, taimay ka dito hotel ako nakapagkitaan ta. May mayat dito tanaul-ulimag. Makapagsarita taan na imbag. Jessa. Amok, Alan. Kinasarita na ka ni Papa. Takastatin ako na ni Conrad. Ngam sa anak ako manunong itikayat ni Papa. Jessa. Ay-ayatin ka, unay. Ngam. Nasaysaya atin naglindipat ta. Anya. Alan. Aglinipat ta.
Gusto ka di tinangag ko, Alan. Saan ka di nagbidot iti balikas mo? Ay ayatan ka, Jessa. Ngam pinangtaan nak ti amama. Ano saan ka nga daywana? Amangan agaramid iti pagbabawyak iti udin, ha? Alan. Siyakla ang tinamnamaan ti kapsat ko kanti amak. Jessa. Kat no adada ka sa mapasamak kanyak. Kasanudan. Lading itak, Jessa. Pakawanan nak. Nalabit asaan adat at tiniekari iti tungkal maisa. Saan? Diyak ka ba, Alan? Saan? Lipatan ako, Jessa. Kas pagayatan. Ti amam. Alan anak, duwan atawan tinapalabas, si puduin aswas mo ti ayan-ayat yo itibak ng anubyam. Uwan, tatang. Apay, di ka di nagsapul iti kasukat na. Duwamat tinatawan tinapalabas. Kasla, awanin panggap ko nga garam, tatang. Ay na anak ko, mabalin mo ti mga sawa. Kan may sa, at damat tinatalga da panggad anti kabsat mo. Tatang. Ay na anak ko, mangsapul ka ni ti asawaem. Ta saan ka nga umububeng, no di ket lumaklakay ka. Alan, kalay sakton inton umay alawas. Naibagak idikan ka dayta. Kablawan ka, Beth. Sapay lang ko ma, tanasaya at alalaki ti makagasat mo. Wan, Alan, nasaya at alalaki ti pakiasawaat. Uray na kurapay, ngam nasaya at atao. Iso ama gustuan dagiti naganak ko. Itapay laeng, kablawan kan. Kat di mo kumaliplipatan ti kalay sa ka, gaputa may saka kadagiti na isang sangayan na sangaili. Di kagdanag. At dagton iti ha? At mawawag kanyak. Mabitla nga, tasong batag. Sige, sungbata mo. New number? Agyaman at pinatgam ti awis kung agkita ta dito'y a restaurant. No kasta, intud ni Beth kan ka ti number ko? When? Kumusta ka? Nabayag ka di Amerika. When? Adaan ako ni ti asawa. Ni Conrad? When? Kapilitan anak ikalay saak idikan kwa na. Tadaytan ti pagayatan ni Papa. Apay pa'y lang inawis nagtitay. Ang mga numadaksan kagan kwa na. Inikan na ko ni Conrad iti waya-waya. Gaputa di na marik na ti panagayat ko kan kwa na. Jessa. Alan, si kalat ta ti linaot ti panunot kan puso. Jessa. Ay ayatan nakadipay. Alan. Subyam ti asawa mo. Gaputa nagkalaysa kayo. Alan. Pudno, ngaging gaita. Katawan pa'y sa baling inayat ko. Ngayon, di namat kahit asawan ang magsinubyanak ka. Nang runa pa'y tadaan ka ni ti asawa. Subyam ti asawa, Jessa. Kat maodin dahi ti panagkita ta. Liklikan ta,
titunggal maysa. Kanayon nak nga awagan ni Jessa nga kita kami, Mr. Lonely. Ket no daduma, jak malapdan ti bagik. Ket makisinara ka kenkwana. Taaklunet, ay ayatag pailaeng nga aging gaita. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Alan. Agyamanak iti daytoy pakasaritaam pagayam Alan. Takderam tinakunam kini Jessa, aliklikan yu titunggal maysa. Nang runa pa'y ngarod, taaddaanan iti asawa. Liklikam, timabalin apakadaksam, Alan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alan at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.